Ekitabo ky'Isaaya eshura ya 36. Senakeribu omugabe wa Asiriya okuteera Yuda. Omwaka gwa 14 ogw'omu busingye bw'omugabe Hezekiya, Senakeribu omugabe wa Asiriya akiinamuka. Yateera endembo zoona za Yuda ezabaire zehinguririzibwe ngo z'amabaare yazikwata. Bwanyuma omugabe wa Asiriya kuyabiira kiri Lakishi yatuma omutware Rabushake nihe ruhango aha mugabe Hezekiya omuri Yerusalemu. Rabushake kuyashikireyo yayemerera aha mukura gw'ekiyanja kya ruguru ekiri aha muhanda rugendwa ogurikuza aha kibanja ky'omwozi. Okwo yashangwayo Eliyakimu mwene Hirukiya owabaire ari omukuru w'ekikaari, Shebuna omuhandiiki na Yowa mwene Asafu omuhandiiki w'ebirikubaho. Omutware Rabushake yabagira ati, mugambire Hezekiya muti, oku niko omugabe Rugambwa omugabe wa Asiriya ari kugamba nagira ati, mbwenu wori kwesiga noha? Nogira ngu ebigambo bugambo nibyo nama n'amaani by'okurwanisa? Hari owo yegamiire hati noha waza kungomera? Reba hato yegamiire Misiri, orubango ruri nk'ekibingo ky'endekire ekiri kwija kucumita ekiganja ky'omuntu weena orikukimbagiriraho. Okwo niko na Farawo omugabe wa Misiri ari ahari boona abari kumwesiga. Kandi kumurangire muti nitwesiga Mukama Ruhanga wiitu. Tiwogwo owu Hezekiya yihireho emyanya y'emikuru ey'okuramizamu n'amatambiro ge nagira Abayuda n'aba Yerusalemu ati, mushemerire kuramiza omu maisho g'eri itambiro eriri Yerusalemu. Mbwenu ijo kwatirizane na mukama wanje omugabe wa Asiriya nk'embaraasi 2,000 korabo nabo kuzitemba ongireko. Noija kubaasa otakubinga omwe aha bakuru banje b'engabo ab'amaani makye okukira abandi korabo yesigire Misiri kuba nibo bakuha ebigaari n'abaha mbaraasi. Kandi nogira ngu nyizire kuteera ensi egi n'okugicwekyereza ntaragiirwe Mukama? Omanye ngu Mukama niwangizira ati, inamukoteera egyo nsi ogicwekyereze. Bwanyuma Eliyakimu, Shebuna na Yowa bagira omutware Rabushake bati, twakweshengereza gamba n'abiru bawe omu rurimi rw'Abasiriya ahakuba itwe niturumanya, leka kugamba omu rurimi rw'Abayuda abantu abari aha ruguru rw'amabaare bakabihurira. Konka omutware Rabushake yabagarukamu ati, nimugira ngu mukama wanje antumire ahari mukama wanyu nimwe kuba nimwe nagambira ebigambo ebimwenka? Tantumire kubigambira n'abashaija bariya abashutami aha rugo abarikwija kurya nimwe amazi gaabo n'okunywa nimwe enkari yaabo? Aho naho omutware Rabushake yayemerera yagamba n'iraka ruhango omu rurimi rw'Abayuda nagira ati, muhurire obutumwa bw'omugabe Rugambwa omugabe wa Asiriya. Oku niko omugabe ari kugamba nagira ati, mutiikiriza Hezekiya kuba bihabiiha ahabw'okuba atari kwija kubaasa kubajuna. Mutiikiriza Hezekiya kubeesigisa Mukama nabagira ati, buzimazima Mukama naija kutujuna kandi orurembo oru tururikwija kuhebwayo omu mikono y'omugabe wa Asiriya. Kandi mutahurira Hezekiya ahakuba oku niko omugabe wa Asiriya ari kugamba nagira ati, mugarukane nanye mwije munshanje aha. Obwo buri omwe omuri imwe nibwo ararya omuzabibu gwe n'omutiini gwe kandi akanywa amaizi g'omu iziba rye okwisi obundi ija nkabatwara omu nsi erikushushana n'eyanyu, ensi y'engano na vinyo n'ey'emigaati n'emizabibu. Mwerinde Hezekiya takababihabiha nagira ati, Mukama naija kutujuna. Nimugira ngu hariho ruhanga omuri ba ruhanga b'abanyamahanga orajunira ensi y'omu mikono y'omugabe wa Asiriya? Mbwenu ba ruhanga ba Hamasi na Arupadi barahi? Na ba ruhanga ba Sefavayimu barahi? Barajunire Samariya omu mikono yanje. Nibahe omuri ba ruhanga boona b'ezo nsi abarajunira ensi yabo omu mikono yanje mukabona kwesiga k'Omukama arikwija kwiha Yerusalemu omu mikono yanje? Konka abantu boona bahunama tebagira kibamugarukamu ahabw'okuba ekiragiro ky'omugabe kikaba nikigira kiti mutamugarukamu.
bwanyuma Eliyakimu mwene Hirukiya owabire ari mukuru w'ekikaari Shebuno omuhandiiki na Yowa mwene Asafu omuhandiiki w'ebirikubaho bija ahari Hezekiya batagwire ebijwaro byabo bamutekyerereza ebigambo by'omutware Rabushake.